Vanoi gam tina kuki chate ho zo se na bon chaw vin jing ka pha ol tha December ni simni simpat ni Monday ni khuin zong jing ka thu so ngai ki du hite thu so ngai taw hite le ma khong army ke ma kona an ki hol modana ki sei Meilhei upa khat laisram kamal babu jinu le Meilhei mi pi khon zanhi pathini Sunday ni khu chen le ma khong army ho ma sangin ki phinna ga bolvin Meilhei pa ki hol mo pa chu army ho na hin pi do loi ne ding win nge na ga bolu vi haki hol mo pa Meilhei pa jinu laisram belarani kitinu chu ache naw silchara kona imphal hong thunga leima khomuna ki phinna bol hola a alam ka ya ga panghidanin ki seye Meilhei ki phinna bol ho chen army barricade thi khawling nei ho chu phut ke te ding an go je win army ho to an kino tu vi Meilhei mi pi khon khotlang an samovin army ho thi mo chan in khotlang an samovin ni thalam ni dan thum le min som thum vel chen Meilhei mi pi ki phinna bol hola akon chun a khol mo pa jinu to Meilhei CSO lam kai phabep to Joint Action Committee JSC lam kai phabep ho cho General Officer Commanding 57 Mountain Division ki muto pi thading in army hon phalna na piwin chutokil hon chun GOC to Meilhei lam kai hon kholi movie chuchi kholi naw meeting cho ni thalam ni dan nga le minute som thum vel chun ki chain army hon Meilhei pa holdo na dinga pan nasatah ala uhi dan thu ho cho Meilhei lam kai ho hinga chun an sei pi ovin meeting chuan ki chai tai army hon adon but ho chunga Meilhei mi pi ho an lung hang thei le jeng ovin aki hol mo pa aki mu do lova hi le kiphinna nasatah ki bowling hi tin Meilhei hon an phong do ovin chule zemti army hon aki hol mo pa cho ahin hol do lova hi le Meilhei mi pi ho lunghan nasatah cho army ho chunga lungding hi tin gihna bol taw vi mabana ki phinna hole togun chum ho cho Joint Action Committee hole Meilhei CSO hon imphal ko pi sunga khwairam bam bazar muna meeting anei zo tingole ki phinna aban achi thla pi dingo hidanin jong Joint Action Committee hon phungdo vi internet ki kha sot na pen Manipur gam sunga atha be in achi sa phaltha November ni sim som ni gup ni khochun internet an kha panovin nini ni thum tin an su saw be jingwin zanhi ol tha December ni sim khat ni khwa internet khaw su ki chai dinga anum cho internet chunga thunei hon nini sung an su saw be ki tawvi zirbam gam sunga Meilhei mi gup ki hol mo ji le thina atu ji uchle Meilhei gam sunga police station gup hop sunga Armed Force Special Project Ops pa kinung koi kit dodal na ji a Meilhei hon Meilhei MLA hot chen in ho anabulu wa chule ana tha loi zong anum hi chutia Meilhei mi pi ho cha lo ji uchun internet nei hon internet an khapanu hin chuchi Meilhei mi pi ho ki phinna ong thip dom phat chen lem khunga Meilhei upa khat ong ki hol mo ki tan hi le Meilhei hon amunin ki phinna an bol ki duvin chuti hi ji chun mobile internet hi hongdo ta hi hil jeng vi internet kha naw hi Meilhei gamsung district gup hole kukite gamsung district thum agoma district ko sunga mobile internet ki kha jinga hi internet nei hon mobile internet a khaw hi jingni kho ol tha December ni sim thum ni thalam ni dan nga le minute som nga chan hidinga hi ahin la mobile internet a khaw chu ahin hon do diu ta sanom pon hitia hi ni thum ahin su saw be jing diu hi mizo sin akin mo khat hi tai Meilhei mi pi hon ki phinna nasatah khat ol tha December ni sim som ni khoting le Meilhei CSO tam ta ki thu khom hon neiding to ogon sem taw vi Manipur gam sung ki su ken loading le Manipur gam sung Meilhei hot chena police station gup hop sunga sipai thane na Armed Force Special Project kinung koi kit cho nungla do na ding le gale tul chung chang thu ho a ki phinna bolding a good o hi chuchi rally cho All Manipur United Clubs Organization AMUCO ho COHR ho MSF ho AMAWO ho le Poirei Leimarol Merapai bi apunba Manipur ho kithua bolding a good o hi All Manipur United Clubs Organization lamkai hon seinaw wachun aung thlungding ol tha December ni sim som ni khuting le Manipur pumpia Armed Force Special Project lado hinedinga kiphinna ki bolding a hi Manipur gamsung venbit na dinga pan keladinga hi tin zong aphongda uvin
relia Meilhei ho pan chi na ding win tep na zong na bolvi kuki hon mon na nei lo mi thlam ho atha na ho le Government of India na gu gala namdang ho mangcha Meilhei ho chunga gal abol ho su be na dinga rally bolding ki go hitin Meilhei lamkai hon aphong do win chule Manipur University muna mi pi thane na chungchang thu a head gil na nei ho thu sei ngai thla na kin gun zong agong win chumuna thu hlu na sim ho cho Prime Minister of India Narendra Modi le United Nations Human Rights Council a thot ding agu do hidanin zong Meilhei lamkai hon aphong do vi Manipur gam sunga Christian kiloi khom na All Manipur Christian Organization lamkai hon galetul su be hi na ding in nge na boluvin zirbam gam sunga Meilhei nu mei chapang kitha na chu thi mon chanwin phamo sa naw thu phung do vi zirbam district boro bekra sunga relief camp ma kona Meilhei nu mei chapang ho ki kai manga melseta ki tharuwa chule nu mei ho cho ki su si da na win Christian lamkai ka hi ti ho nam khat pan pi tum nei jing ho chun thu phon na bolvin ahin la zairon ko sunga melseta na ki thata ki su se a meya ki hali no ta chanu nu zo sang kim chungchang thu wang chuchi Christian ka hi ti ho chun ana pa po po win chuchi zairon ko sunga thil so chungchang thu achun thi mo zong an chan pu vi postmortem examination report dung zuya chuchi Meilhei nu pi khole nu mei chapang khat nu chu ki su se hi lodan postmortem examination bol ho doctor hon report an pi nung jing wa zong Christian ka hi ti a Christian lamkai ka hi ti hon chuchi Meilhei nu mei ho chu akisu sedanin thuso an bolte te na layuvin chuti ji chun ku ki si so ho mo pon nei hon chuchi Christian mai pha hol le le kho thu sei chu adon bu te di wa lom ta hi chuchi All Manipur Christian Organization lamkai hon a sei be na wa chun chuti a Meilhei nu mei ho chunga melsita cha lo ho chu mi hem chunga khan sin na lin ta nei naw jing se zong hitapon pathinin adei lok ta khat abol do hi tin zong phong do vi All Manipur Christian Organization AMUCO in zan hi chun executive meeting an nei win thina tu holung hem pin in phat an mangu vi hi chi All Manipur Christian Organization ho hin Manipur gam sunga ku kite ho in kyal hla an ho chungin selesa an nei ngam po win ho in zo si a kyal hla nung chun ho in kyal hla tam zo chu Meilhei ho in danin an phong do win sule kangui le songpi gam kai sunga Meilhei ho in zong kyal hla hi danin tu so na bolu vi chuchi All Manipur Christian Organization lamkai ka hi ti hon Meilhei thina tu ho apon an naw thu ho apon do jing se ozong hilovin Christian lamkai ka hi ti ho chun leimkhung army ke ma kona ki holmo Meilhei pa ki holmo na chungin zong phamo sa naw thu ho phung do win mo pon nei hon a hol do loi dio adei sa naw thu ho zong na phung do vi Meilhei hon ku ki ho a hinga amat ho melseta na tha ho a hi lo le a thi nunga melseta bol ho ata sa ho chen de asa tel de ho le ku ki nu me a kyo sanga ki kai ho chung changa chuchi Christian lamkai ka hi ti ho chun a Christian chan khom pi ho melseta a ki bol na chung chang thu a chun selesa an nei ngam po win a kamu ke ngam po vi chule Christian ka hi ti ho chun police station gup hop sunga Armed Force Special Power Act akinung koi kit wangin chamnale mona omdi poitin zong a phong do win chuchi Christian ka hi ti hon atu sei ucho phata event a hi le Meilhei ho lung hol na jing a hin Meilhei ho lung hol bep hi naw akilangin Meilhei te spokesperson to thakhat bep seu hi taw vi All Manipur Christian Organization lamkai zo si hi atam zo milong ho jing hi taw win atu se la sa ho hi Meilhei ho lung hol na jing hi tai thu so chanin ki chai tai thu so ngai ho zo sin a bon chaw win ni ko pha